Ahangaha unyumve neza nta na gato yugabanyijeho. Muri iki gitondo leta tariki 29 z'ukwezi kwa karindwi mu 2026 mu gihugu cy'Ubufaransa kuva ku mwana kugeza ku musaza batakamba bagira bati ubanza imperuka y'umuriro itangiriye mu gihugu cy'Ubufaransa, dore yuko mu makuru dukesha ikinyamakuru EFE Noticias gikorera mu gihugu cy'Ubufaransa cyamaze gushyira hanze ibipimo bishyashya byaherutse kugaragazwa by'intera yamaze gufatwa n'inkongi hano mu gihugu cy'Ubufaransa. Wumve neza yuko byamaze kugera kuri hegitari zisaga ibihumbi 116. Kugira ngo wumve neza agaciro ka hegitari zisaga ibihumbi 116 byonyine hano iwacu mu mujyi wa Kigali, umujyi wa Kigali wose upima hegitari ibihumbi 73 byonyine. Wumve yuko mu Bufaransa hamaze gushya hasiga kuri hegitari zisaga ibihumbi 116 byose. Yumvikana neza yuko ari hafi umujyi wa Kigali inshuro ebyiri zose. Noneho nsabye wowe uri kureba iyi video nyemerera dusesera indani neza mu gihugu cy'Ubufaransa ahari kubera iyi nkongi y'umuriro idasanzwe. Tumenye uti ese hamaze kwangirika ibingana iki? Ese hamaze gushya ubuso bwose hamwe bungana iki? Ese abaturage bamaze gukurwa mu byabo bose barangana iki? Kurikirana iyi video kugeza irangiye usobanukirwe byose birimo birabera mu gihugu cy'Ubufaransa, birimo biraterwa n'inkongi y'umuriro byose. Ngiye mugiye kubana muri iki kiganiro ni Shema, hano ni kuri Shema Info. Abayari bwo wisanze kuri uyu muyoboro mugari wa documentaire n'ibyegeranyo mu gihugu cy'u Rwanda, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo utazazucikwa n'ibyegeranyo twa uploadinga bya buri munsi. Muhawe ikaze mu kiganiro. Bundi uyu munsi umaze kuwa gatandatu mu Bufaransa hatangiye inkongi y'umuriro iremereye cyane mu gace bita Gironde. Ahangaha ni mu majyepfo y'uburengerazuba bw'Ubufaransa. Wumve yuko Ubufaransa bwose bumaze guhisha hegitari zigera ku bihumbi 116 zose hamwe. Naho ahangaha mu gace bita Gironde akaba honyine hamaze gushya hegitari zigeze mu bihumbi 42 ariho honyine. Byumvikana neza yuko ari kimwe cya kabiri kirengaho gatoya cy'ubuso bwose bumaze gushya mu gihugu cy'Ubufaransa. Gusa hagati aho wakwibaza uti ese iyi nkongi y'umuriro yatewe n'iki? Yaturutse kuki? Reka dusubire inyuma ho gatoya, dusubire mu kwezi kwa gatandatu mu matariki ya nyuma bundi mu Bufaransa, muri Espagne ndetse n'umugabane w'Uburayi wose muri rusange hatangiye kugaragara ipimo by'ubushyuhe biri ku rwego rwo hejuru cyane. Ibi ngibi byatumye amashami y'ibiti yuma, ibibabi ndetse n'ubutaka bugakomera cyane. Byatumye imirasire y'izuba itangira kujya imanuka ari myinshi cyane, ikarasa muri bya byatsi bitangira gufatwa n'inkongi y'umuriro gakeya, gusa bakabikerensa bakabizimya bigacika bikongera gutyo. Muri make iyi nkongi y'umuriro yafashe muri Espagne ndetse no mu Bufaransa yaturutse ku izuba ryinshi cyane rikabije ryatumye ibipimo by'ubushyuhe bwinshi bugaragara. Inkongi y'umuriro itangira kugenda yihembera gahoro bitangira ikuze cyane kugeza kuri uyu munsi turimo turabona. Ikindi kiri guteza impagarara kuri ubu ngubu mu gihugu cy'Ubufaransa, ibigo bikomeye mu gukusanya amakuru nk'ikigo bita Business Insider cyangwa se icyo bita EFE Noticias gikorera mu Bufaransa byamaze gutangaza neza ubuso rusange bwamaze gushya kugeza kuri uyu munsi, dore yuko bwamaze kugaragaza yuko hegitari zigeze ku 116 zose zamaze gufatwa n'inkongi y'umuriro hano mu gihugu cy'Ubufaransa. Ibi ngibi byatangiye guteza impagarara cyane hano mu gihugu cy'Ubufaransa, dore yuko abaturage bose basanga ibihumbi 220 bamaze gukurwa mu byabo. Noneho kuri ubu ngubu wumve yuko uyu muriro ufite intege zingana gutya ntago ukirimo urazimywa n'imodoka, ubu ngubu urimo urazimywa n'indege za kabuhariwe mu kuzimya inkongi z'imiriro. Wumve yuko izi ndege zirimo zirazimya amasaha hafi 24 kuri 24 yose kugira ngo zifatirane uyu muriro uye kugomeza kugera kure. Gusa birasa nk'ibidashoboka, dore yuko mu masaha y'igitondo cyane hagati ya saa moya na saa 4 umuriro ngo urimo uraba mwinshi cyane bikabije cyane mu mashyamba amwe n'amwe mu Bufaransa. Kandi kuri ubu ngubu hari ibikorwa remezo by'Abafaransa byamaze kwangizwa n'inkongi y'umuriro byari biherereye mu gice cy'imisozi, ari byo ngiye kukubwira. Nge ndi Shema, ndagusaba gukora subscribe niba ugejeje kuri uyu munota, like ndetse na comment y'igitekerezo. mu
bikorwa remezo bikomeye cyane bishobora kuza no guteza ikibazo gikomeye cyane hano mu gihugu cy'Ubufaransa. Igikorwa remezo cyamaze kwangirika bikomeye cyane ni iminara yo mu misozi yo mu Bufaransa iremereye cyane y'ama networks. Ubu buso inkongi y'umuriro imaze gufata ntibusanzwe kubera yuko biri mu nshuro zigiye kwa mu za mbere z'inkongi y'umuriro mu gihugu cy'Ubufaransa. Ubu iminara y'itumanaho na network yatangiye kuvaho imwe n'imwe mu bice byegereye mwaya mashyamba. Gusa nubwo mu Bufaransa barimo bararira, gusa muri Espagne ho ni ibindi. Imibare itangazwa n'ibigo bikomeye muri Espagne yamaze kugaragaza yuko inkongi y'umuriro yamaze gufata hegitari zigeze hagati y'ibihumbi 50 ndetse n'ibihumbi 70. Ubwo n'ubuso bunini wa muntu we. Urumva yuko muri Espagne naho ntago borohewe habe namba. Ikirenzeho muri Espagne ho uyu muriro urimo uraka ukanegera inkengero z'imijyi nka Madrid region, urimo urahasatira cyane mu buryo bukabije, dore yuko barangayo gatoya ushobora no kugera mu mujyi rwagati. Kuri uyu munsi nibyo ngibyo nari nabateguriye. Reka duhure muri video itaha, munyandikire comment y'icyo nabakoreraho ndetse nibyo nakomeza kubasangiza. Murakoze, ngende Shema, hano ni kuri Shema Info, naho utaha.